Voini July ni som pasari kumsang ni som ni pali nilai ni ani a in zavain chibaile vekule CBI chhui turin ngen ZPM Legal Department te chuan nimin ni som paruk thasari kumsang ni som ni pali khan lok aiktan hena thubuai pathum Central Bureau of Investigation CBI chhui turin an ngena CBI chhui turangen na hi lok aikta chairman hena an thelut ZPM Legal Department in CBI chhui tura an ngen te chu lok aikta a thelu vek ABC in an chui te an niloma CBI hena refer tura consent pek angai ni point ZPM kai shwai Mizoram sarkar chuan consent a pek ngal ngei an rin thuan tarlang thubai pathum te chu ropeway le skywalk irregularities in the construction of ropeway and skywalk siamte Nabat Sumhanga School Siam That Cheithat misappropriation of Nabat loan for renovation of schools in Mizoram le Lengpui Airport Cheithat mismanagement in the renovation works of Lengpui Airport Chungchang te ani MNYF in do thal program buat sai antum MNYF President Puro Badro Moi Roy te chuan ZPM how to 10 mi puite team na nei mi alawa dot an shil na sathu soya do thal program an buat sai don ti asoi namrun chuin khoma ha chek bial tu MLA chuan mi puin thudik an shia theinan ZPM sarkar how to te dot soi shang video le ahat copy te puang chuak turin do thal program hi an siam don ti asoya khochaka thanga dan phal lo thil lo lute thakha chunga ti to pantiam line azwal tul te asoi heti la hian minister pakhatin pathian an triwanga UC diklo taka siam du lo wanga saski somlepsta anga asoi chu do thup moinana pathian ming manani chu poyati thosoya saski somleps kha ZPM ho tu te pathian triwang ni lovin first installment sum department nena pechuak lawa an koltat wangzo kani atibok heiba ka ZPM sarkar tira CBI general consent apek chu tidanglamin CBI hian state sarkar phalna anlak zel angai ni ina soya hemi chungchanga point bumna athlen thole CBI anlo na chan hi arin zone theitia soi Council of Minister in Contractor tendar an chan san thei ziale chan niam thei zat bituk siam chu contract dan kalin tender chan red in angatam dona chunga chuan thumbor zel don ani lo chuan du sak zong na impact tumna a ang ti asoi bok no ho pol pathumin kongzo Mara Chenau P Mchopi Mizo Meche in Sui Kompol MHEP le Lai Women Association LWA 10 tun naya apasal kutwara thi tilinda kumsumli pasari college vai 3 siaha thawang hawin siaha khopui chunga kung anzo Mchopi MHEP le LWA te chuan rorum taka meichia te chunga kutlak wanga thi na thleng thrin chu thleng tolo se andu ti ansoya Siaha Vaipi traffic point atangin new Siaha Vetikon thleng poster sang le banner kengin kong anzo ani thudon danin ni som pakhat thlasari kumsang ni somni palitai khan tilinda hi anche ne ina athia apasalin ko thak wang ni nge riatani amuna police an thlen chuan tilinda hi alo thito poi khoitua pu apasal be ruali kumsomli pali chu police in anman ngala Siaha police station a twal tha thubuai siam sakni in Siaha district jail a andalut ngala tilinda ruang hi ni som pani thasari kumsang ni somni pali khan Siaha district hospital a endik ani nuwa William ngal ani tuirial HCP tui khwa abol lo Tuirial Hydroelectric Project HCP tui khwa aizol nomnok aluang lut meka akum telin atam tel Tuirial HCP nai kochen katatanga zalen thudon danin Tuirial tui khwa bollo nomnok tuina allen lu tamberte cho plastic single use plastic ania alandana chungte cho aizol nomnok ane aizol ko pui nomnok pai phim khurlo cho Mizoram in Hydel project ane lenber tuilian HCP en setaken tuar mek ti nania pai faya thin fai mai chi ni lo hetiang reng ani chuan tuirial HCP point alator thei hial arin om tui khwa nai vai khochen khata kun na toka ezong te point he thili antuar mek ni na langa nom noka tamwangin len khangpo zar thei ani lo tuirial HCP a aizol nom nok luang lu thi akum telin atam tial ni in thudon na te chuan an soi Heroin Vaibel Chekhat Chuang Manhu Man Assam Rifles le CID Crime Noya Special Narcotics Mile Sa Te Chuan Ni Som Panga Thasari Kumsang Ni Somni Pali Tho Tran Ni Khan Sesonga Heroin Tranhem Tak An Man Assam Rifles le CID Te Hianan Thudon Bo Zuin Joint Operation Anneya
zama kum somli ti pai muk Manipur nia in chal ne na tangin se songa hian heroin gram za somli paruk cheng vaibel chekhat point bial pani man huwa chu chu an man ani zama hi thubuai siam sak ania dananga malak chunzo mani dona heroin nen hian special narcotics CID crime 10 an kolmek ani Juna changa July ni somni pali thlengin tuitlalum pali omto Tun July le thamasa June kumsang ni somni pali chung khan Mizoram hun sang-sanga tuitla mi pali anoma anvain mi pa kum somthum noi lamvek anni zaleni na chinchia china June ninga kumsang ni somni pali tlai khan not khobung khono pang van lal lian sang zela kumsari chu tuya atla a June ni somni panga kumsang ni somni pali khan chiawluya mal som tlanga kum somni pani mi champhai din tharveng atla lumboka July ni som pathum tlaidar ni vel khan tuirial luya silal nei puya kum som thum tuirial airfield veng chu tlabokin July ni som panga thotan ni chanhudar ni le chan bevel khan lalming sanga kum som ni buang khwa champhai district chu tuithu min tlong afin thak na chak kho thalia atla lumbok Furlai ni a Mizoram lui sang te anlen lai ni wangin ram kal le lui kal te film khurangai hle ani Leiba chin filnga yatam Chief Minister Nimini som paruk thasari kumsang ni somni pali thole ni chomha khan Mizoram State Policy Coordination Committee te cho an chairman Pulal du oma Chief Minister Hovin CM Conference Hall an thukoma Loan Based Progress Partner Zau Policy le Line Department te kai shwaina guidelines lam thilte an soi ho Chief Minister chuan Leiba chin filnga yatam wangin an policy te akal puinghal vut theilo ti soin kan leiba te hi kan rule chhoze ma po kan son hlia kumini in puwa cha kuma kan puanga chuwang chuan kumin bi ka hian hand holding policy hi lian takin kan kalpui theidon lawani kan sum din mun thadana zerin malak na hi kan nei lian chhozel don ani chuti line thai thar leitur pali kan thlan to te ro kan le nge thung don ati meeting a hian member secretary Lalmal Soma Pachuaw chuan policy in kai shwaina duan tlang puile ton financial era budget hand holding sumda manchwa dan tura adwan te asoifia chuminua soihona nei zuyani anthungai to langsar te chu loan manga hand holding kalpui tura credit guarantee fund scheme for MSME manga 100% loan guarantee progress partner te pek theidan le boipui chome kani dan te PMEGP KCC le loan danga interest subvention pek thei tur zate progress partner than te tana training dan tur te monitoring kalpui dan tur le hand holding policy official launching nei ma a ti tur tul om thei te zau policy kalpui dan tur ro manatile hand holding policy line department te in bua saina tur thil poimo te tel ani MP in rail kong siam me katlo Lok Sabha MP po Richard Vanal mangaya chuan nimini som paruk thasari kumsang ni somni pali chhun khan baira bia tanga sai rang in karel kong sia mek mason na thlen to chin amuna to in na tho to chin le mabak la omte a en fia pu Richard Vanal mangai hian hor to ki railway station a officer te chu komin rail kong enkol tu te chuan an na tho dan tlang puitile har satnan nei tian chila Lok Sabha MP chuan rail kong in ma a sonzia ataka mu chu alo momati thu soin thoktu te theito pan chhuana zara chaktakin ma an sona niti in an har satna te po lo thenjela ati the ang chin china theitop chwa poin huam thuashil railway consultant in zona le chana huna atarlan danin na thoktu turte hi railway recruitment board RRB kaltlanga lak vector ani dona twal chungmi lak theitur chin omve ma se na sang ani don lo wangin mizo thalai ten exam an ma chona poimo don tuna hian rail kaltir lani lo ma se konpui station thleng rail tlan theito turabwa sai felani to a har sana liam tham omani lo chuan sai rang thleng hian July kumsang ni somni panga a zofel man tum ani rail kongin mason na athlen dan turte le mi poiten an chortang kai dan turte deputy chief engineer construction harjemal mina ne na tanga ngai thlang ni in khwaljin phurtana tangkai na tur chu hria chani ma se chutiang thawa poimo bungro hlom lian chi phurna tan te thlai thar thon chwana tan te le thlai thar chema chi te ol sam taka songbol na mun athlen na ata na tangkai takje donani ati Lok Sabha MP hi scholarship DC pu Robert Silal mangaya SP pu David H lal thangliana le konpui SDO Mohammed Akuip ten antroi o mani parking nei lo vana pa hall
Mizoramin Hall Auditorium anei changtlun masak tun thlenga ngai hlut la lo Vanapa Hall hi ashana lir thei hunna da na parking nei anilawa abul kong pui sir man mai thinani tun ma changa tun thlengin Vanapa Hall nge ti alani renga Hall Auditorium changtlung le tha thar zel ma se ngai hlut lo hall alani rengani heti la hiana shanpa a parking nei ani lo wangin hall kot motor kong puidung kong sir chu parking atan man thinani a hol man lo takle mitam tak pun khom na ni wangin traffic chevela ngong anei lo thei thin lo Mizoram Sarkar in Vanapa Hall sakthatna tur detail project report DPR cheng vaibel chi somthum pasari sen na tur aboi puiti kumin kumtir khan chief minister pulal du oman thuthar thedar to te alo shil to a he hi a lo tlena Vanapa Hall hi sakthat ani don chuan Vanapa Hall mang tu te tan mai ni lo mi pui nol pui te lir theida theina tur parking siam theini se chutiang ro man na chu aizolin amamo a aizol ko pui leilia hall man lo tak ashana parking nei si lo ding lo hi aizol ko pui thang chhomek nen ain me to lo ni in alang Myanmar sipai sarkar le helpol ten nili chung in ka hai puan remti Myanmar ran namte naw jok ral thuam cheleka tangrual ti chuan pathiani khan thu chua siamin sipai sarkar nen san state marlama nili chung in ka hai puan an remti ti antar langa namte naw tangrual sipai sarkar nena in bechin te hian san state ta China kalpo na kong pui mo tak anlak nuwa in ka hai nei leilok an remti thu hi an puang ani san state ta hian thamasa toblama tangkhan sipai sarkar le anma ni do tu te hi anin beingor hlea Three Brotherhood Alliance TBA Tiashiat namte naw tangrual pol hian Yannan province China kalpo na kong pui mo tak lak ngei tumin sipai sarkar laka hian be puyan thak ngor hlea tun nai mai khan helai kong pu hi an thun huaya anda theita a heminu hian in ka hai nei po an rem tita ani TBA a hian Paul Pathum Arakan Army AA Myanmar National Democratic Alliance Army MNDAA le Taang National Liberation Army TNLA te an thokhawa heng Paul te hian kumin January tha a China kai shwaina hnuaya be pui thak lo tura an lo in rem siam to na chu Vocie in san state a hian be pui an thak ani TNLA Major General Tarbon cho chuan nili chungin ka hayan puan hi China ngen na anja wangle anma ni an thop wangani ti asoya he in rem na hian July ni sompali atanga ni somparia thleng aw dona san state marlam depa om mandalay ro ahwam tel lo thungang mandalaya hian TBA mi le sadang tele helpol dang ten sipai sarkar chu an be mek ti cho chuan asoibok Trump patha tumna konga midangin crooks an puilo FBI US President Donald Trump thattuma be ni chungchang chu chuizui zel ni in Federal Bureau of Investigation FBI chuan Trump akap tu Thomas Matthew Crooks chuan midang puina dong lo nia lan thu antar lang FBI National Security Branch Executive Assistant Director Robert Wells chuan thilthleng an chui chian to china Crooks hian thurwal puidang anei lawa ama chuwa Trump patha tumnia alan thu soi hemi rual hian thu to pero anla siam lawa nu chuina chola chunjum zel turani thua soibok FBI chuan he thilthleng hi aruka in tha tumna angle firfya ka che nangin thubuayan kalpuiti asoya Wells chuan FBI noya Counter Terrorism Division le Criminal Division te chuanin kana thlen chan sha tumin an be mek ti asoibok FBI Director Christopher Wray chuan Trump akap tu chu thi to ma se nu chuina chu kalpuela ni reng ti soin henga wang hian thil soi thei china tlem hle ri ani ati Ray chuan in kana thleng chu mi pui sarkar le akal phung be na ni berani ti in a soibok FBI hian Trump akap tu hi rulama har satna nei nia an chat lo ba ka tharum tho tumna le involna lam hoi thu soi anei an la shelauti antar lang Law enforcement official panhe anming tarlan lo te chuan Associated Press ne na Trump akap tu nia ren hel Crooks a in chung le alir theya bom siam na man ruwa an mu chuak ti an soi Trump ka na aman semi automatic AR-15 style rifle hi Crooks a pain tharuk liam ta alenia alan thon soibok he rifle hi iwesa silai lar pol takni in pong ka na thleng china po poi khoitu tenan man phonia soyani military style weapon ni in amana tolawa mana ul sambok ni in an soye Carlon mga inbum na liana police in charge seat athe lut to Carlon mga inbum na liana police in charge seat an the lut Mizoram Police chuan Mahindra and Mahindra Financial Services Limited MMFSL chunga
sumti chingpen na lian ber mar chakset pum tuam to an chui chhozela Mizoram le Assama mieng muzat manin a chuina report charge sheet po Aizawl Chief Judicial Magistrate an thelu to Police Darlan danin MMFSL chunga Karlon sumti chingpen chungchanga hian Police te chuan phek zathum chuang charge sheet an siama poi khoina bultum to Zakir Habibur Hussein kumsomli pakhat son of Habibur Hussein late KV Tlang Moya building tui khwa tlang permanent address Tejpur Assam le athurwal puimi sompakwa ming tarlanani MMFSL area manager Zakir Hussein hian khatla a apisa tangin Mahindra Finance Company noya atho puitele Aizola car dealer tenen inrem siamin inbumna akalpuya he poi khoina hian cheng vaibel cheza somnga velti chingpenani Zakir athurwal pui car dealer zinga CK Hyundai National Business Enterprise Tata Rafael Nissan le Aidu Motors Renault te antel he thu boy chuina hian bank account za somsari pasari shenania chung bank account ta chuan cheng vaibel chenga a car model sang sompanga man ani boka chung te chu cheng vaibel che som point panga vel huwa chhutani Customer lem loan lakna sangni somthum panga sile stem lem somni panga laptops pathum mobile phone som sim card somthum panga mimal identity card engemozat le poi khoina ta na man ninge shiat man ro engemozat man ani bok Police in nam noya an ngai mi somni telaka juni somni panga kumsang ni somni pali khan crime and economic offences PA sa thuboi zialubi ka phekza somriat pania sei char sitan siama Aizawl PA sa thuboi zialua July ni som khan phekza som palia sei char sit an siam le ani hein bumna chungchanga hian march ni somni kumsang ni somni pali khan Aizawl Police Station a IPC section Zali Pariat Zali Somruk Pasari Zali Somruk Pariat le Somthum Pali to chanin thuboi zia luania FIR thelu tu chu MMFSL Circle Head and Kit Bakri ani FIR a chuan Mizorama MMFSL Area Business Manager Zakir Hussein an lir theilona pek chhuadana sum ati chingpena ansha thotar langa MMFSL hi lir theilon pe chuak to ani anua MMFSL Business Head Chanprit Singhan FIR a thelu angin marchin somni pakwa kumsangni somni pali khan IPC Zali Pariat Zali Sompakwa Zali Somruk Paruk Zali Somruk Pasari Zali Somsari Pani Zali Somsari Pakhat Zali Somsari Pasari A Za Somni B 34 Tlo Chanin Crime and Economic Offences PS sa thuboi zia lule anibok Aizawl West District Deputy Chief Medical Officer Dr. Lalni Engan Tunai Khan SBI Dorpui Brancha a CIBIL score enfia a check na a MMFSL noya a shiat levin lir theilon la anga process ani thoshia chwa wangin complaint a theluta crime and economic offences PS a IPC Zali Pariat Zali Sompakwa Zali Somruk Paruk Zali Somruk Pasari Zali Somsari Pani Zali Somsari Pakhat Zali Somsari Pasari A za somni B somthum pali tlo chanin thuboi zia lule ni in chuizui me kani MMFSL manga sumti chingpen chungchangi chuizui zel ni ti tarlangin police te chuan innam noi midang te po anlo omnia shiatania mishing le bungrua man bel awmani chuan char si tatulanga siam bel aniang anti police thu chwa chuan mi shiat pui lawa lon lim siam na ta na an document an man sakte ne na tangin complaint ala lo bel zel tura an ngai thon tarlang bok pui khoidan tlang pui ena Zakir le athurwal puiten rin hlel an hlo lo nan le an loan account lema NPA lo nan an loan account lim tan regular takin EMI an petrin bina Zakir hian apui khoina pui turin manot sunar chu thlakhata cheng sing khat sanga loina roya Zakir hian document lim siam na tan stem lem siam thina company in audit an nei donin document lem te chu office atangin ami chormano sa ina an thukru thina mano sa inan dapa document lem buara ipsari khat file zanga somli pakwa kumsangni somni pani kumsangni somni pathumle kumsangni somni paliami te manani a stem lem somni panga manani bok mano sunar hi April ni thum kumsangni somni pali khan man ani sina KYC verification auditing verification le supervisory mechanism company system fam kim tok lo na terem changa la in hunri tak chung thil an lo ti ching pen to ani dina hein bumna hian car dealer pali CK Motors Hyundai NBE Tata Rafael Nissan le Aidu Motors Renault te anin nam noi ti mu chua ani
Zang na dom na bituk dana lungoy lo mi pasari lok aikta a anzual ko. National Highways and Infrastructure Development Corporation Limited NHDCIL in National Highway 06 zauna na antho na ram an lang na zang na dom na abituk dana lungoy lo mi pasari chu lok aikta a anzual ko. Mi pasari te hiana shan pa vekin lok aikta complain an theluta a thelud masabir chuan April nili kumsang ni somni pali khan thelutin thelud nung ber chuan June ni som kumsang ni somni pali khan a theluta midang te thelu ni chu kumin April ni som parukle me ni somni pakhata mi pakhat ve ve le June ni thuma mi pathum anni complaint lut masaber chungchang a hian lok aikta chuan April ni som paruk kumsang ni somni pali khan Aizol DC Land Resource Soil and Water Conservation LRSWC le Land Revenue and Settlement LRS Department na lekha thonin shiadu anne te zota LRS Department in lok aikta zonan chan to lain Aizol DC a chuan me ni somni pasari khan lok aikta chuan reminder an thon ani Juni som kumsang ni somni palia complain lu chungchanga lok aikta chuan preliminary inquiry ti turin thutlungna asiama anti corruption bureau ACB chuan me ni som pathum kumsang ni somni pali khan preliminary inquiry ti turin aziak lut complain lut dang zonga chuan lok aikta chuan saitwal DC hena lekha thonin shiado nei te zota saitwal DC chan na an ngai chang me kani Mumbai Mizoram State Guest House sakmuana wangin sattu thak tumani Chief Minister Pulal du Oma chuan July ni sompali pathiani khan Mumbai Mizoram House lo in thoktu tile dam lote koma Navi Mumbai Mizoram State Guest House and Emporium turkum sangni sompathuma saktran to chu tun thlenga zo alani lo wangin satu tur atharangai to ani don thua soye Chief Minister Pulal du Oma chuan Mizoram State Guest House and Emporium tur satu US roofin Mizoram Sarkar ne na anin remna Vocie a na an thomuan wangin Mizoram Assembly Committee point an tlo to thua soya Sarkara rotna kan thlena Sarkarin ngai to na thar sengin Law and Judicial Department in anzir chia nuwa US roofs ne na agreement ti to pa thathara asatu tur zonni se CIDCO in minpek danang takle Mizo mi puiten lok zoka kan mantrang kai thengi tura sakni se kan titani ati Chief Minister hian Mumbai Mizoram House Cancer and Collai titan cheng noi ni apeni Sarkar thu chwa tarlan danin September ni riat kumsang ni Priyat Khan City and Industrial Development Corporation of Maharashtra CIDCO chuan Vocie Navi Mumbai Mizoram Sarkar chu kumsom ko chunga tan ram apia square meter sangkhat zakwa somriat pathum point pali pariata zawani Mizoram Sarkar chuan builder company US Roofs Limited chu January ni somthum kumsang ni pakwa khan inrem na azia puya chumi ang chuan US Roofs in CIDCO managing director Mizoram Sarkar mingin full premium cheng vaibel chethum point pariat anpia March ni kwa kumsang ni soma Mizoram Sarkar le CIDCO in inrem na anziak vele ani inrem na ang chuan CIDCO in ram apek chu Mizoram Sarkar in State Guest House and Emporium atan amanganga thildanga manphal anilaw agreement ziatanga kumnga chunga sakzoa lwa man turania kumnga chunga zo anilaw chuan sum additional premium pek bela sakchunjom thei ani US roofs ne na inrem na siam masaka Mizoram Sarkar chuan in saktur chunga Mizoram chan space azem lutuknia ashiat wangin June ni kumsang ni sompakhata US roofs chu development agreement revise azia puile a Mizoram Sarkar chantur chu square feet sangkwa zanga 25% ani a US roofin 75% anchang thung In sakna turin March ni khat kumsang ni som pathum khan khati laya Mizoram Chief Minister in lungphuma phuma sakna changal ni in foundation piling work engomoza zoto ma se kumnga chungin an sa zo manlo CIDCO chuan US roof chu kumni dang March ni riat kumsang ni som pasari thleng extension fee peturina tia ma se an pedulawa March ni riat kumsang ni som pakwa khan extension fee Pea sakchunjom turin CIDCO chuan phalna apele a US roof chuan an pedu ta chuang lo ani Lirthei zuar tu ten thiam lo nan nei lo MCCI Mizoram Chamber of Commerce and Industry MCCI shwai tu te chuan
Thotan ni khan Aizol Press Club a thuthar thedar thute an koma Mahindra and Mahindra Financial Services Limited Mahindra Finance sumbuai chungchanga Mizoram alir theizwar tuten thiam lo nan nei lo ni ena soye MCCI President Pu Kelal Mingthanga chuan Mizoram alir theizwar tuten Mahindra Finance Aizol branchin document lem tam tak siama vehicle loan lem anpek chungchang police ho tuten an soi chu an hriat velo thon soya Mizoram alir theizwar tute anin nam noi velo anti Pu Kelal Mingthanga chuan Mahindra Finance in Trade Advance Loan Mizoram motor zwar tu ten hena an pe nia soin chu loan chuan motor an cha a loan a motor leitu ten interest nen Mahindra Finance an rule mai thina Trade Advance Mizoram motor zwar tu ten an man sen lo chu branch ho tu te du danin Mahindra Finance a check RTGS le thil dangtein an kirle mai thin ni ina soi Mizoram lir theizwar tu ten thil diklo omti an chilo nia soin Pulal Mingthanga chuan diktakin loanin motor an leya diktakin an rule maya GST porin takin Mizoram Sarkara an chunglu thin Sarkar po in Mizoram a motor zwar tu ten an sum dona thataka an chunzom theinan puise kan du ati MCCI ho tu te chuan Mizoram Financial Literacy Rate 1.38% chau ani wangin warzoka Financial Literacy Campaign ne atul thuan soibok MCCI ho tu te tarlan thren khat tuna hi Mizoram a thlai thar tamwang lai nima ase thlai man hi asang lia a phur kwana man transportation charge san wang ni nalang Mizoram a hlotling taka state dang du chi thil siamna industry din turin Mizoram a omnge manrua kan manangai Commerce and Industry Department in sumtam tak senga mimalrama leite chu Industry Department kuta aom china thokhat lai changkhan GAD kuta hlanani ram alot theitu chu Industrial Area Management Committee kuta aoma tunai lokhan industry ram engomuza chu dan lawa pek nia shiatani GAD kuta rami omma se allotment authority chu Chief Secretary ka iswa Industrial Area Management Committee kuta aom Milarten Trump patha tumna andem Pennsylvania State Butler Khwa US President Louis Donald Trump chu tha tumin ka ania silai voiriat lai me pwanima se abing dinglam chunga athoi fei chawa awan nei hle a really na a kalmi pakhat athia midang panin liam na takan tuar bok he thil thleng hian khovela fan chuak ngala akap tu kum somni mi lek Thomas Matthew Crooks chu kalhum ngal ni ma se Trump ka ani chungchang hi kanla soidon chau ani mel Trump hi a theze wangti alom lia han theze use chuan Trump a om talo kan tinge yang social media lama kan soi zui lui luya celebrity te point an soi chunzom ve tho engtinge an soi ti te han ngai vente ang Trump ka hlum tumna dem to lang sarjing mi chu zai thiam Kid Rock ani Kid Rock hian Instagram a post siamin White Boy of the Year baseball cap khumin kor halowina langa you fuck with Trump you fuck with me ati cher mai 50 Cent point exa posiamin a studio album Get Rich or Die Trying cover to editing ataksa chuan Trump aluda in Trump gets shot and now I'm trending shoulder struck emoji ti in caption siamani hemi mayan 50 Cent hian Trump ka ani no Secret Service ten an kwa shandona Trump an ban phara kuta humru lai thalak cho posa thilom dan ka sia e tona chuan kan vai boy don tatak zetani ti in caption siama Masi he posi adili le toa country singer Scotty McGriggy point Trump achanin posa siama Trump atana atong try thua soyeni zai thiam Dave Matthews chuan Virginia show anaina Trump ka ani chungchang hi soi chuakin hetiang hi mi pa ngai omdan turani lo he thil thleng wanga nat na twar chung kwa zongjong te ka tor pui tak zetani masi hetiang hi democracy kaldan turani lo he thil thleng hi democracy rama thlenga tan chona za thlakani ati John Rich point Donald Trump pathalak posin fair takai nelna a anne theisi lowa chu wangin tha antum ta ni masi an thel tlat ati vebok Rapper Soulja Boy point Trump an ka live video chu repostin Trump an ka phit thil ni thei ani lawati ve bok Kejriwal hi komai na om thei mayang AAP MP jail thu nei to ten athu soyan changlet Aam Aadmi Party AAP Rajya Sabha MP Sanjay Singh chuan Delhi Excise Police scam kai noya Tihar jail tang mek AAP National Governor le Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal chu official na din muna thalo lea hetiang renga aomani chuan ni khochelawin komai na om thei mayang ati Sanjay Singh chuan Kejriwal hian ari na kezeriat point panga velin a hlo towa abla sugar level anyamin manani nuwa voinga zet
50 mg per dl hnuai lama to ti asoya enkol na thataka pek ani thuai lo chuan ni kho trelowa zui le athi pha hial thei ni ti asoye Arvind Kejriwal hi ti hlum tumin anphia ru ani anman ni khan ari zong hi keji somsari velania tuna chuan keji somruk pakhat point panga a ataniam to Prime Minister Modi a chu Kejriwal nun na hi infiamna ta na manglo turin kan nge na ni thildu omlo athling paleni chuan sarkar lai puitan in soifia harsadon he ni ati Tihar jail thunei to te chuan Kejriwal a thrisel na din mun chungchanga AAP MP Singh thusoi hi Thotan ni kha naron chang ve ngala Kejriwal din munhi uluk taka vil reng ni in damdoi lam thiamten anen dik ring ani anti Central Jail number 2 Office of the Superintendent chuan Kejriwal hian eile indan tur chungchanga doctor te chu angpo thatakina zoma ko thupek angin in lama siam ngei po pek ani ati June ni atanga July ni sompali inkara ari na tlak thiam na zat po keji ni ani thuan tar langbok Delhi Court in Manish Sisodia Judicial Custody Vocie Delhi Court chuan Thotan ni khan AAP shwai tule Delhi Deputy Chief Minister Hui Manish Sisodia chu Delhi Excise Policy Scam kainoya Judicial Custody noya da ani na chu July ni somni pani thlengatan an Vocie Thotan ni kha Manish Sisodia Judicial Custody to phunania Kota video conference kaltlanga in lanin CBI le ED Special Judge Kaveri Baweja chuan shenani hunchung hi apo sei sakle ani April ni somthum khan Delhi ko chuan CBI le ED in thubuain siam sakchung changa Sisodia bel deal na chu anlo nol sakto bok Amit Shah an Assam UP le Gujarat CM te abia Union Home Minister Amit Shah chuan Thotan ni khan ro asun sa le tuilian banga har satna thlenna Assam Uttar Pradesh le Gujarat Chief Minister te abia a andin munte zot fe in har satnan to me ka sarkar lai puin pui ain huam ring thuashil Amit Shah chuan har satna thlenna hian pui turin National Disaster Response Force te tir anni tur thua soibok Asama hian district somparia chuan tuilian hi anla tuara kachar chu tuarna sa anni a kumina ruwa sorin chiana thlenle tuilian wanga thi hi mi somko chuang antling to ani thlai chi na ram hector sing ni sanga zathum somruk pasari point paruk pakhata zaw chu tuina chema revenue circle somnga pani hnuaya khosang kha zathum somli pani tepo tuin alachi mek bokani Uttar Pradesh a chuan an state khochak lam le Leili bialten tuilian hi antuar meka ruasun sa wanga luitam taklian chuan thingtlang khojako chuanga noi sompariat vel anghonga Chief Minister Yogi Adityanath chuan thlo theina mangin tuilen na bialte ain kwala official te hena har sanna tok te so an theidana nga pui turina cha Gujarat a po mun niam lam tuin alachim ni salhia National Highway te po anghonga ni hengmuna tuitling te pai tur hian disaster cell team te tir annia Ruasur wangin madubam dama tuyomzat po asang chaklia India Meteorological Department chuan Thotan ni khan Kerala Karnataka le Konkan Goa te tongkar chung hian ro na satak le thlipui thok theiring ani thusoin red alert anti chuaka heiba ka hian Maharashtra a district palitan red alert hi anti chuak telbok Delhi NCR a po tongkar hian ro le thlia thokdon ni inan suya mase color coded alert ro ti chwa ani velo thung Manipur chungchanga sarkar le Prime Minister hi engtikangen har chwa don Priyanka Gandhi Jiribam District Manipura Central Reserve Police Force CRPF mi pakhat kalhumani chu Congress right to Priyanka Gandhi Vadra chuan sarkar lai pui beina na mangin Manipur chu ake somtrep to tia soi engtikange sarkar lai pui le minister hi anmuhil anhar chuang ti in zona siam Priyanka chuan sipai martar chanchina sia chuan atilungai le ti soin achung te torpui thakje ti atar langbok Manipur boyna chungchang soilangin Gandhi chuan ni kumme ni thuma boyna intran chutun thlengin alare lawa state choke dar trep to ni ati sarkar lai puile Prime Minister Modi chu Manipur an muthil sanna lakata har chuak to se ti chu Priyanka chuan adu hle ni CRPF Jawan Ajay Kumar ja kumsomli pathum chu mongbung khwa a helpol ninge rinte chuan pathiani jing khan an ka phluma ja hi alua ka phuni in damdoin thlenpui ani nuwa athi ti hi puan zarani CRPF mi ba ka hian Manipur Police mi le sa pakhat chu ka phuni bokin damdoina enkolme kania adin munthani a tarlan ani thung Manipur Police le CRPF te hian jiriba ma ven himna anti khaunga la boina dang a chhuwa lo nan ven himna anu lukhle ni
Kuki in pi Manipur KIM chuan sejang le mungbung khwa a helpol sarkarin aruka thlopten anbe na sondem takseti soin sarkar lai pui chu namtem jokte dikna chanvo humhim sakturin angena KIM hian CRPF chu tanlam nei thin anni ti in Central Armed Force te chu kuki zo omna lai tanga nu do ni se andu ti antarlang Meitei police te po heng muna tanga lakir ni se andua kuki zo le Meitei in rina laya nampani in kara thulai la taka rorel theitur te da ni jok se andu ti antarlang telbok Tripura Dalai District a dorle in tam takti chiatani Tripura a rol tharwal ni in kara in ti boina thleng wangin tribal pakhat chuan a thi pha a hemi wangyan Dalai District a dorle chen na in tam takti chiat le halan ni to thi district thu nei to te chuan antarlang Gandat Wisa Dalai District a July ni Sari Khan rol tharwal ni in kara in ti boina thlenga tribal zirlai kumsom pokomi chuan liam na taktuarin Kaliam ta zirtom ni khan GBP hospital a aboralani heminu yan Dalai District abikin Gandat Wisa subdivisiona poi khoina thlengzuya dorsom thumatanga somli le chena in somni atanga ni nga vel bor chu ti chiate mohale mo anni ti tarlan ani Dalai District Magistrate Saju Vahet Ele Superintendent of Police Avinash Rai te chuan khotlang mi puite in mu khomna nei puin anin kara in rin tonna omle thwai thi nan tran anla District thu nei to te chuan ni ni chung dorin khar to sumdong te chu an dor hong le to turin an nge na sumdong te hian ven himna khole zwala kalpui an ngiat ti thu nei to te ne na hian an then ve bok Saju Vahet chuan dor ti chiat sakte chuan zangna domna andong don ti tar langin boina wanga mun him lama son chwa to te po anin lama shwai hole thwai anni don ti asoi Tipra motha din to Pradiot Kishore de Barman chuan Dalai District a remna siam turin mi puite chu angena police officer nen anin biak thu soin poi khoi tu ti chuman chuang ngei turin acha ti asoi Police lam hian tun din huna boruak la tangma se boina chuak chu an khwa khir theini in an soi Excavator operator sattu man lunglei police atanga bengwarna thudon danin ni sompali thlasari kumsang ni somni pali Pathiani zanda rugle minute somni vela NH302 package 1 lunglei tru tlabung kong zau na thok to BRN company ten Mizoram Polytechnic lunglei noya kong lai na an tho mek na huna excavator operator pakhat Mukesh Kumar Sani kumsom thum pakhat son of Yojinder Sani Gopal Gandhi Bihar present address Rangchal Kon lunglei sa tu chu ni sompanga thlasari kumsang ni somni pali thotan ni khan man ani helai konga tlan truck driver pakhatin an motor tang nor chuak turati diesel a zo wanga angin na ti hlotlin sak theilo wangin excavator operator chu akut ve lamban reka chemin alo sa saka hemi chungchang a hian lunglei police station a complaint theluni in case register ani khwa thim to wangin motor number an mu theilowa lunglei police te chuan CCTV atanga thirletin longtlai PS an shatira ani hian ni sompanga thlasari kumsang ni somni pali thotan ni khan an lo man ta ni police in an man hi Zoramdina kumsomni pariat durtlang mualweng nia in chalani a achem man po a motor MZ01W1982 LP trucka auma thubuai siam sak ani CM atangin lok aikta thonto Lengpui airport ti changtlun na a dan Vocie a chief minister hlui Zoramthanga po ani na lok aiktain a private secretary kaltanga chief minister pulal du oman thuthar the dar tu te akom truma athu soite anzo chiana chu chan ani to Mizoram First Movement MFM chuan Lengpui airport ti changtlun na a dan Vocie na auma ngain march ni sompali kumsang ni somni pani khan lok aikta complain an the luta amo phurtu bera heti laya PWD and Kolto Chief Minister Zoramthanga anpu ani lok ekta chuan GAD thozo fia nuwa Anti Corruption Bureau ACB chu zirchiang turinatia ACB report thelua du khoplona ni wangin lok ekta chuan ACB chu zonan zot le a ACB in anchan le nuwa hearing seihona le in zo fia na hun buat sai ani Mizoram lok ekta chuan trumni hearing an nei to a November ni som pakhat kumsang ni somni pathum le January ni som paruk kumsang ni somni pali khanan buat saya thutuk nai ro alasiam lo Chief Minister Pulal du oma chuan Lengpui airport che tha chungchang hi January ni ru kumsang ni somni palia CMO conference hola
press conference ane na asoi chuaka chuta athu soi cholok aikta chuan ngai puimo in CM private secretary ne na January ni som pakwa kumsang ni somni pali khan an zot fi a lok aikta chuan hun engamo chen chief minister tanga chana andon lo nuwa tuna chuan an dong to a shat beldu an nei te CBI a zot le in chanan ngak le meka he thu boya hian amor an labok lo chief minister pulal du oma hian thuthar the dar tu te akomna hian Delhi atanga aizola aron holama lengpui airport en fi anghal thu soin kamrulaten airport a ramp an siam meka sumsena tamlia estimate a ramp bang siam na turte telama se abang siam lovin an kalsanani ti in ramp bang chu siam le nga turin thuapek thu soya airport terminal pan nak kong chhong chu chengnoi zasari chuang manga siamani thu soin pulal du oma chuan kamrula siamani terminal la apona dropping zone pani oma dropping zone hi achungzar ani lo vevi a estimate a achungzar toratela achungzar ngal vevi turin kashil ati chief minister chuan airport baggage area asir le lama chawanda a asir le lam le lama da turin kashila hei po hi estimate a atilsa a contractor ten estimate ang takin an siam turani ti in airport chei thata Aero bridge tel anilo chu poyeti tho soi MFM chuan pu Zoramthanga chu CM ani laya athunei na mang kholo le chung khat leina du sak u chwa ka anpua India dan pui article sompali na abo chiat wangte General Financial Rules 2017 na rules za somruk pani na le Vigilance Commission thu chwa sang te abo chiat wangin Prevention of Corruption Act 1988 noya thu boy siam sangai turin lok aita kan thenani anti ZPM shwai tu tele kovara soizom MNF chuan thu chwa siamin tun haya vaireng tele ache vela kovaro bo 1000 chwa tuma malak na kaljela ni sari thasari kumsang ni somni pali khan Mizoram police te chuan phai sena 407 trip khatle anlak chwa na kudama tangin bek za somli panga velman chwa ani thu puanzar ani thule he kuvanei tu niarin hilal chuan liana ruan tlang ani thu tarlan ani ti antarlang MNF thu chwa tarlan danin lal chuan liana ruan tlang hi ZPM Champhai South Block Information Joint Secretary nia shiatania awunaw nu hi ruan tlang ZPM VC member ni in awunaw nu pasal hi ZPM Champhai South Block President nia shiatania phaisena kuwa lo chebril saktu po hilal tranpuya Phaisen ZPM Secretary ani thule anin hnuai kudama tanga manchwa ani thu shiat ani bok heta tanga langchiang takchu an sarkar tanga thakhat chunga dan lawa bungra tol ti top tum ZPM sarkar hian ti top chu soilo atol chin tu te zinga ZPM mi le sa chu anmit anla siai khumzel ti atilang chiang hia anthil chin ten om takhi ban san thwai se kan du tak zidani ZPM sarkar hian Mizoram chunga kovaching tu te har satna to mek angai tha ziale anmi le sa te hlok na tura anthil swal ti po anlanga ina thiam zel ni ti atilang chiang hlia MNF chuan an ngai khati zong kha tun chumata na kanon ti chwale thei ti chuni e